That other girl Yes. weighs 39 kgs. Yes. Yeah, Joyce wa Mama. Oh, yes. Yes. So it's a big tune. So still a big tune. Yeah, wanasema wendo mapenzi yametoka mbali. Yeah, unaona ni ile hali katika hali ya kwamba ulimkosea yule uliyekuwa unampenda. Na sasa umejiita mkutano, ukawaza ukiwazua. Yes. Kaona ya kwamba sasa ni vizuri uende umwambie pole. Yeah. Alikuwa anakugojea. Naomba msamaha. Yeah, alikuwa anakugojea. Yes. Yeah. Anakuambia sasa show me with actions. Yeah, whatever she's telling you is just give me money. Yes. It is as simple as that. Yes. Yeah. Apology not accepted without finance. Unajua anasemaga siku hizi ati ukiangalia mwanaume hivi akwe hana pesa, unamuona tu ni kama mwanaume ambaye hana nguvu za kiume. Wameendelea sana. Sababu hana pesa. Akiwa hana pesa anakaa tu kama hana nini? Nguvu za kiume. Hana nguvu za kiume. Si unaona? So ukisikia mtu anakuambia pale ati show me with actions. Yes. Yeah. You should translate that to be give me money. Yeah. Tone kwa. Unamukaniriria ati unamukaniriria ati na mwendo ucio waku. Ungemuikiria kanyamu ndigndaigua mundu akijandira muikiria aracokia ndigndaigua ate murahitanitie ate ndimutumeire mbia acokia message ni ukoraga ringi ni kwaga gucokio. Yes. No pesa ati utume ati mpesa oguo muikirie kanyamu ati acokie ati arudishe. Sijaisikia hata mimi sijaisikia. Sijaisikia. Hiyo sijaisikia. Wewe ukirakarite ufatire gugika oguo. The most honorable thing. Yeah, of course. Let me tell you. Yeah. No, let me tell you. Kaigena kaigere the beauty na atumia ri. Ni ati ni ukoragwo no ndu ukoragwo mwirire utahingitie. Gutiri ko kahinge maundu mothe igana kwa igana. Ni ukoragwo na undu utakete atia utahingitie either wale walastia na wale wikete atia nduhingitie riu kinya handu ni mwakihita ni mwahitania riu wekaga kaundu simple by the way kana gatuma ngoro kahinguka na kambiriria kwaria ugakimuikiria bia tondu ringi kiria arakiendaga ri ringi ari human hair. Yes. Rene madimandaga human hair. Etago human hair wigi kana ni wigi. Ni wigi. One ya human hair. Ira ithi muno njua ni 25. Ngiri. 25. Na no amwirire ni ukamugurira. No amwirite ni ukamugurira. Na riu ni miaka 3 down the line nduri weka atia. Maundu mangi meranagira. Nduri wagura. 3 years down the line. Yes. Maundu mangi indo ta icio expensive ndungikigura ningi oro uguo. No na kundu tige kwetinda ukiranira. Iranira nigetha igakuo kwa baadaye. Iranira nigetha hinguke. No anyita. Ukamugambia ngiri 30 ka. Ndino wake wa thimu. No kandika hau kianda. Ni sorry ndirauga. Na on top of it. Yes. Ni ati ni ndaguikiria kanyamu. Ni undu wa kiraniro ndakwirire tene muno miaka 3 mihituku. Ati ngakugurira human hair. Please accept my apology. Yes. Yeah. Na icio ithano cia iguru. Ukamwira no wike uri kwenda. Nacio. Yeah. Wonaga emoji. Acha ka emoji kagia ko kena tuja mutari tukisi urahuro guku makai. Kau. Heka emoji ka ko kano. Nakameya. Bodolira la understand where you are coming from. I understand. There has to be a foreign soldier somewhere who is regretting. Who is really regretting. Yeah. Yes. Niwe gugaikara ukiranagira. Manyita. Yes. Taru no agu gukorwo even as you are speaking. Yes. Weka undu ukoragwo wirire nyina wa Ngari. Tondu undu ndoe. Nduiyo. Andu ingi ona arona aringi makihituka haria JK itago JKA kana JKIA. Na kara kangi ka Wilson. Arona makihituka kuko gucira mutumia na muthuri. Ni mathire ringi mako makiriho. Yes. Ciraniro. Yani thutha wa kiundu ko happen. Yes. Yeah. Kiundu weka happen. Athuri ni akonyitwo kanyitwo. Ukera mutumia waku atiriri. Orocio reke tukawariria mambatha. Ukimwira uguo ndangiraga.
ate mucenjie environment Uhoro cio reke tukaririe ki Mombasa wanyita yes kana Dubai okokire no hoti akondo githiangite muno yes ma UK kana kule Seychelles yes kana South Africa ukamwira wacha tukaongerere hiyo maneno wapi huko wanyita wagithie ku akimugurira jewelry migathi na ndui akomora bisekirite bekende akora tukire inde tutanda turia tukomagwo to swimming pool to yes kou wewe ni wala wira ucio of course yeah yes na mugakeria ndeto icio ukikana mugacinina ndui mweke nako mwana kuko gwikwa mugicoka guku ndeto icio gako ni cirathirire you see for woman wira wake munene kuhera muthuri ikoragwo ciethiru akamuthuri wake munene kumikicwa ni aroherwo yes na ni areka maundu mangituma kurio forgiveness tondu kihitia no uhitie utekumenya exactly yes na saitani muno ni okire mwena wa rume muno ndimenyaga uthi mwena wa atumia ndiki ndio kuona yes so leu ugaikorwo wina undu wikite atia wikite umwireire koragwo na undu umwireire kwanga na kakitu ambao umemwambiria ona tutatu ungihota ni jaiderera ona tutatu igana tutatu ona ora akaricia mwiriria gaciarira ndege-ini akamwira ona kuruga na karuga ronde yaya kabandikira yaya nigere promises are made to be broken. Of course. Yes. Of course. And they will save you one day. Yes. I'm telling you. I know you. It's up to you. Then the reason why the dark night is coming. Dagota gweterera. Tari igikwira ni tukuonana ri. Wikaraga na kirigiro kiu giaki. Ni tukuonana. Ukondo ndumwiragira ri. It is very easy for her to leave and go. No ikorwe maundu mwiragira ri no mwira nuka mutwara Dubai. Numwe nuka mutwara South Africa na kuria kungi. Ni ikaraga hau etereire no agathie Dubai. Riu ona wako wi mucerere ukinugaga manasi ma guku kiria ri iciri ri. Maguthima. Maguthima. Bari. Manugaga nguo icio ciumia igiri. Gacuba kaigana ukagwa gekae mwero thate. Ate kuhutithia ti gutatia mwero thate ukahutithia nguo ate tutauti twiri ni uguo gakanuka ciumia inyanya nginya hurite nguo ndinungukaga nimo wairukia gukuohera ni kuiga manunga no ni gukuohera gwikaja egukira tondu ni etereire ki hena kindu amwiriire ni no ikora hatiriri yes iyo ni bara hau iyo ni vita hapo ikuragia umaku na agakwira nginya maraci macio ni maiciri ona ni oyo ria getagwo na manyamo manungaga muthuri muthuri werire gake agikera atiriri na ndo wacoke ukawihakite nyamu icio nungaga we tondu gakimuhutia cati kana igoti nginya guthire wabici no athenya na nä kå hagana tu å kanunga tako karendio ciringi igana rä mwe ndigagwo nä manjiki ä rä kå mahå thagä ra andå acio eriaga wewe ndwacoke å kayagä te kä rä a kä maracitå na gwakiwa unajua by the way hata mimi sipendi niguo kaigire unajua by the way hata mimi sipendi it's only that saa zingine you just need to feel good and smell nice anyita no riu agika undu rakenda kehaka macio ri kagurire mega ti ugika upgrade yes